I veliki pozdrav svima, moje ime je Kolaska i dobrodošli u još jednu recenziju. Ovog puta ćemo raditi unboxing i mali kratki review monitora LG 27UD58. Uživajte! I ovog puta ćemo video započeti otkutijavanjem, odnosno unboxingom. Prvo ćemo izvaditi sve potrebne delove za sastavljanje monitora, a zatim i sve ostale kablove koji dolaze uz monitor, kako za povezivanje monitora sa računarom, tako i za napajanje, ali tu su još i garantni list i uputstva za upotrebu. A zatim idemo da izvedimo i monitor. Kao i većina LG monitora, i ovaj se sklapa vrlo jednostavno u samo nekoliko poteza i samo dva šarafa. Potrebno vam je bukvalno 5 minuta da biste ga spremili za upotrebu. Ekran je veličine 27 inča sa IPS panelom, rezolucije 4K, odnosno 3840x2160, a ima ugao gledanja od čak 178 stepeni. Uglavnom smo navikli da su monitori ove veličine 1080p rezolucije, ali na ovom monitoru imate 4K rezoluciju, što znači da će monitor zauzimati manje mesta, a bit će vam mnogo funkcionalniji. Ukoliko ste na primjer gamer, imate realno gaming iskustvo sa nebrojeno mnogo detalja, a ukoliko monitor ipak koristite za neki rad od kuće, vrlo lako ćete ga prilagoditi sebi tako što screen možete podeliti na 4 dela i tako u isto vrijeme vrlo jednostavno možete obavljati 4 različite funkcije. Vrlo praktično, zar ne? Kao i kod većine LG monitora, joystick za podešavanja se nalazi ispod LG znaka, a levo i desno od njega nalaze se zvučnici koji su sasvim solidni. Hajmo sada da pogledamo šta to imamo na zadnjoj strani. Imamo dva HDMI ulaza, jedan DisplayPort i jedan ulaz za slušalice kao i ulaz za napajanje. Ono što je još zanimljivo jeste da posjeduje AMD FreeSync tehnologiju, ima veoma minimalno zakrivljeno dole postolje i možete ga prilagoditi sebi kako god poželite. Tako da moj lični zaključak je da ovaj monitor fantazije ukoliko imate malo prostora, a želite vrlo kvalitetan monitor visoke rezolucije. Ono što je zanimljivo kod ovog monitora jeste također da je cijena vrlo pristupačna, tako da ga možemo svrstati u jednog od najjeftinijih monitora 4K rezolucije. Na linku u opisu imate više detalja i ostavit ću vam još nekoliko klipova detaljnih recenzija, a vama hvala na gledanju i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.